Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega ni kurare na gicanjama nenda-ini kuria Eddie Ndiritu arakorirwo agiukirirwo muno nake Karen Nyamu arakorwo agituthura gicanjama na gutuma Eddie okirirwo nginyagia makiria. Karen Nyamu kuratuika harani na itumi cia kuingira nenda-ini ciake na kwaria miario igegete andu aingi muno. Tutanatenderithia ndeto ici makiria njitikiria ngunyite ugeni o ringi ni undu wa gwitikira guthie na mbere gutwarana na ithwe. Murumiriri umwe wa Eddie ni akorwo agiukirira Eddie na njira yatiga Eddie agiukirirwo muno ni ari angi nenda-ini. Mundu gwitwo Cosmas Choi akwirite Eddie to look at something to do handu ha guikara o uguo na gweterera muthuri wake akorwo akimumathira. Neno niyo comment ya Cosmas akiuga na ndimuquote, "You need to work. Kenyan likes on your post won't help you." Cosmas akiuga ati Eddie ndagirire gweterera Facebook through likes cia Akenya imurehe kuona Facebook nekirihaga andu kuria USA, na hau niho agikorwo agiukirirwo akirwo atige guikara nde na ethe wira angiruta. On the other hand, comment ino ya Karen niyo yatiga andu oroho magiukirira Eddie kuona Karen akugeragia kuga ati akoretwo agitwa kirimu just to see how some people will act. Koguo makiuga Karen is still together with Samido, but she stopped posting relationship ino yake na Samido niguo matigagikorwo hurt feelings cia Eddie. Na riu Eddie niwe kirimu kuona she went back to Samido and started posting Samido on her socials. Na riu Karen has returned with this video that fans now believe arakorirwo akiigirira Samido maguru, kana Samido no koretwo akiaria behind the scene ya to video twake. Ni ndeto ici iragithie na mbere gututhura gicanjama guku nenda-ini cia ukinyaniria. Ndiwe mawoni maku ni mariku gucikinyia hau. Make sure you turn on your notification wa subscribe niguo hingo ciothe ukamukira video ici tutucamanie na wa next one.